Fa'asaaio le newspaper la Leilua I Samoa ma le Pasifika o le Samoa Observer. Mai fonotaga ma tusitala le fionga le palemia. Na saunoa manino le fionga le palemia sunga la ulen mali topla te vau le uatea Forsi Schmidt. O lo sipela mai ai le toe mau o le avanoa o le Samoa Observer I se taimi. E le po pea senu. O manatuai a matatu I le so. O te le toe talia le Observer tonu o fataltanonga umalava. Ma o ta pena foi le pepa e aver ka peneta o le amatanga lea. O le ave seino so tanga nei sa tato masani mai I langa e tau te le o loa le va. O le taum fai atu o ngā luenga le malo, o ngā luenga uma lea ngā I mai ai upu fai mo upu falenga. Wa le ngata I le fai ngā malo, a le uso solo I whaurulungo o mta ngā luenga le malo. Ma o manatuai e fai lau fai unga e mata atu I le so, o te le to e talia le newspaper o le Observer I sau whaataltanonga tasi a ngā I atu nei mo le lumanai. Sa ia fua se tapu. E le ia se nuu e popea. A wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapene a whai e le whaalolo mai. Ua ou le whaalolo atu foi. O nei lena o au e a fia. O au leo utau o beina le tunu. Mai o manatu e whaasisila lo I ai. A le ia mataina le tātou porkala me la sol nei whamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le Observer le so. Ia ua le tu e talia le tonu spepa I tonu le tātou sau whainga le nei. Whapena fo I tāpenango lau pepa la vatu le kāpena te whapena fo I ona tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta tasi. Wa wale tasi wale lua upu matala whapenei e tele aile le malama le mau tonu o le tunu. Talu tau tustu singa. E o mai le so, tau tele I wha lalo le malo, e ala le se te le ana whai I le ai o se fono. Fono e anga fili ma pesta ma le sui panemia, le ai se mea. O ia tau matuai, e maua lunga tele lo tau manatu I ate o tau lava. A tau tele sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia. E tau si ele file mu o le vā whelo loai, a watu langa umo le vā moe. Ma ua manatuai, tō whamalia le sui le Observer, e siri lau tūlai e le I whaua wina le tūlanga le tātou whontanga le nia. So ma ua uta pena le whamatalanga loa ia tu watu I le tunu. Ina I whamana malama tili ei tūlanga umo le wai ui e lau wha ingo I le so. Ea o le whamatalanga le malangang whalalo. Tayo siamo amali grupo ya kayo ufanye ya edito yese sele kayo so ya ai kawo biole Taftai le mana tulanga le ai tatu fa pena no fai. O le whiaulina na avatu I le tusitala le newspaper e alumaia a o le itu ua le official palmia I le asanafi. O hanga ia matu se mta upu I le anga I whanua wha Samoa I le mai tau. O le au mai moa I lea whatalanoanga. O le tongi atu se whaasalanga, se I whai iai o se mata upu, sa li liu iai se tō wha. E wina au mai le whaalawi loa le ofisa silo le palemia le sunganga Phili Shem leo I le tunu. Whaatatau I le whaamtalanga e le Samoa Observer o le lātou whono, ma le sui palemia. E le ai se whaamaoni o le nātala e le itupu, peitai. O lo whaatali fo I le tunu I se tali mai le newspaper o le Samoa Observer, I le mafua anga na o lātou tusi ai lea whaamtalanga. E manatu le fionga le palemia, sa te tau le newspaper on au mai se whaatu I senga I ulu mtanga ruenga o lo oilalo lana waainga. Mtanga ruenga le palemia ma le mtanga ruenga o le vaifafo na afia I le tala na lātou whaatsalalau. O le tapu ai o le pepa mo se taimi le tu mau na tupu mua foi. Ma toe whaawawa I lava ina ua abatu le whautuanga a le whaauno le mtanga ruenga a le palemia le sunganga Phili. Ma amata mai ai lava o na awai le newspaper I whono le palemia ma tusitala talu maila na whontanga mua ma le au whaasalalau. Pei tai o whesanga inga whaapenei ai lava le vata puia ma le awa whatawhata e whaafoefoe ai e pe una I sau noa. I whaamaumaunga e le o se taimi mua fo I lea. Ua tapu mai ai e se palemia o Samoa le awa iato o se tusitala I ana whaatalanoanga. O le leitio polinisia le ana whaasa tapu mai lava e le palemia. Taluai le sunga tule e pasa ilele malie le ngaoi. Lana tusitala ono toe alua tue whaatala noa ia mo le porkalame whaalawa I tele le leitio. Mai atusi mai ai e whaatonu pulengo le Radio Polynesia
E le toe manao i le tustala le ai avatu seisi e sui. Ma whaapena ai lava o na usita ia le pulenga le leiti o le fina ngalo tui le epa. Mo le tele o tausanga e o lava ina muta le napol kalame whaapitoa ma le palemia. Peitai, e ui o le nā tapu o le tustala i le pol kalame whaapitoa ma le palemia. Ai sa whaafetai e le tustala le avanua na whaatanga ai lava o na ia awai i press conference ma le palemia ma isi whaatalanoanga whaalawa i tele vanga na ai. Lana whaatalanoanga to atasi sa tapu ai. O mai tawina fo ile fina ngalo faali o le li tu stala fa salalau la wiloa. E ana ia le leiti o Samoa silio na matua i le stete o Amerika o Hawaii. Le sunga ken ai ono. O lo ia fa manatu ma yaisa vaenga o le fa upunga la wiloa a le prestene la wiloa Amerika Thomas Jefferson. O le tasivalu o valu le tasivalu o iwa. O le fa upunga. O le tatou malo e fausia mai manatu faali o tangata. Mai e tatau o na whaia ma le tonu. I lana fa ai unga. I le te tawai o na iai o se malo e au noa mani nuspepa, po o nusi pepa e au noa ma se malo. O lo o ngā tu sa laval na manatu le sunga ken ai ono mo le fina ngalo faali o le palemia. I le sao o le Samoa observa i fai ngā malo. Ma sao noa ken, o le pepa le asa to o manga iai langona o tangata lau tele a o le ifana o mai le social media. Peita i o le faasa ai o le nuspepa, mai le press conference a le palemia o sao noa manino le taitai o le malo se iai se taimi. E le po pea se nuu. O le asolona tolu le nei o le whaopoponga o ta avale le pulenga o fui mum whaalawalawe tupu whafosei. Whaaftai ai le minister si o manga ma o whaanatura. Le fionga seve te i fui maono le malo i apa ni mali UNDP. Mo le fsosani e wha awala mai le Climate Action Pathways mo whila o inga i atu motu o le Pasifika. O ta avale alu i maawila mo le whaititia o a fianga si o manga mai kasa ona. Mai o le taimi mua fo i lea wa whaonga ai el pulenga o fui moon ta avale wila e au fiai piki apu te tele le Ford 150. Whaata si ai mona whaatotonga e silia le sa wafe tupe Amerika le lato tau. O nei oloa o le afsosoan tele ngā ruenga le au fui mu ai maise o le taimi mana umia vave ai ma le saonga le muon whaatino ngā ruenga. Awa o lato le valea e whaata i mua sos whaala whafosei i le lawe ai utangata pui o me tō tino ai o le saonga le mua le tunuu. O le sauninga nā aloa ia ele nāti na e mō le pulenga fui mūna whai eile whai ungo le vai asona te nei le ofisa tū tonu o le pulenga fui mū ia pia. O le fionga le minister ta ngā ruenga o tinam tamaitai. A ngā whisota e le fionga moe whawawo Julius staff nai. O lo oto alua ma le sui o le malo Pakistan ia Seida Ana Patul. E le taitaina o le fono o lo whai ai Malaysia il vai asola nei. O le fono lona se fulu lea mo talavou o malo le taupulenga. O le silia le tasi tesi ma le 5 biliona talavou. Ina ia whaatala noa awala e atina e ai, tangata talavou, matata i atu i le whai mea tonu ma tāpenanga, mo le fono i le tausanga fōlu o lua ono a taitai a malo le taupulenga le Chokom. Ma maitawi na i le saunuanga a le taitai o le usunga fono a Samoa. Saunua le fionga moe whaawawo o le lumanai o malo le taupulenga e wha moe i le itu ai ngā malo si anga mai ona talavou. I le na upu ai o le whaatino ngā ruenga. O le fono le ana tau lai i le toe ilo ina pol kalame sa whaia talavou. Mai le lua olua whālua olua 5. Ma le wha mao nia o pol kalame alua lu mao talavou o malo le taupulenga. Lua olua 5 i le lua o tolu o. O le usu ngā fono a Samoa e au fiai, le sunga ana le au wa sa teo. Na ia whailo le whaatino ngā ruenga mai nuu o haia inga whai, ai o le tuu iai ma le anga i whanua. O le au mai a whaatasi o malo le taupulenga, e wha moe lava i talavou, i le lato teita inga, ai o le wha ma i te mea, whaatasi ai, ma le whaia o mea ma le loto iai.